अखोई हौजिक ऑनरेबल गवर्नर दा आमजू अमसुंग EGM की जॉइंट डिसीजन ngasi ayuk DIPR na sillaga Siroi festival ki damak chatuba akhoi ki media team du Waltapi area da thingnaga makhata na chalan ki dabaki mayok da ngasi akhoi meeting ama pangthokre pangthok matung da akhoi na lawriba resolution ji budak ta ki akhoi sigumba treatment invitation ju akhoi da piba DIPR na ju sinba aduga DIPR na sinba bus to Manipur State Transport Thai haibaki namada Central Security Forces na makhada na chatpe yaroi na thingbasi masi Manipur ki itihas na amukta thokidaba amasung press ki history da amukta thokidaba thokni masi akhoi condemn tawbaga loina na sarkar ki oiba thabak thoram punamakta boycott tawba haiba akhoi ngasi resolution ama lawe makhata na akhoi governor da हाइरिबा थोइबा थकदोक असिदा जेनबा गवर्नमेंट की ऑफिशियल मयाम सिंह अथुबा मतमदा थिदोक्तुना मखोइदा पिहम थोकपा दंदी पीबा अदु पीद्रि भावबदा अखोइना हयेंग जनरल बॉडी मीटिंग अमा आमजुगी ओइबा इजेम की ओइबा अपुनबा मफमदुना हयेंग थबक लेपक लोइना जनरल बॉडी मीटिंग अमा पांगथो मतुंगदा अखोइना पामिबा दाबीजे पीद्रि भावबा पेन डाउन स्ट्राइक चतबा हाइबा वाफम मसिमा अखोइ ngasi मेमोरेंडम जे थमजखरे हयेंग पीरिबा मतम सिबावगी मनुंगदा करिगुंबा पिरक्तबा तारगदी अखोइ मखादा न पेन डाउन स्ट्राइक चतबगी प्रोग्राम चतरक प याय हेन थमजगे अदुगा हौजिक अखोइ मयामदा रिक्वेस्ट तौजनिंगबना हयेंग पांगथोकदरिबा मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग असिदा मयाम पुनमक सोइदनमक लाखपियो पांगथोकदरिबा मीटिंग सि अखोइ आमजुगी सेक्रेटरी नावबदा मागी डिटेल दो हाइबिनबा थमजगे।